Ah, Oh, lampoy. star. Unsa man ka diha? Kaya nalang ko gihuna-huna Sa man na imong gi huna-huna diha. Okay, para mawala imong ginahuna. Nakoy pangutanan nimo. Dahil ni sa English. Sige, pastor. Mutana lang diha. Don't tell me. Don't dare me ka karon. Kasabot ka unsa nang don't dare me. Unsa man na si pastor wa man kasabot anang don't tell Sama na me. be? Kuan God kining ayaw ko dala dito. Ay gidangat nimo. Yes, hindi kasabot. Ah sige. English ta English. Ansa man na imong pangutana be? Sa may English sa kanang kuan, pagkaon. Ay, pagkaon po. Ay, sus, basta English. Easy money tayo na ako na, oy. Yan. Sige kanang kuan. Nang mag-uol. Ay, siyempre, mag-uol sad. Tupod no? Ah, sige kanang maayo, sama nang maayo. Ay, maayo. Sama na si Pastor Roy, very simple. Maayo, God. Jesus. Stilan. Very easy, gaya nga English, oy. Ano, lain ni Pastor? Lain kay mong kunot. Sama na nga English, Sambar oy. gani ka. O, bitaw, ingon ko si mo nga, don't dare me. Yan, ay. Pamahaw, de Pastor, gutom na ko, oy. Nah, ganito gra. O na ginauna na nimo, mao na inuktok ka, kaon na imong ginauna. Tara, tara, mahaw na ta. Oh, ayaw kang adlaw.